Wati Vesto Murunji wasiba kurunji eshaha nibiri zechiro kandi rizoba nebiri 17 ebyokwezi kwa mwenda omwaka ogw'2025 ninkutanjera omakuru Agacencwire kandi agutwakurundana rizoberi orukwijaga kusehunde Elias Rutugusa konkata kagakustizeho mbwijire deka mbanze nkoreke ebikore byija bwebembire rero nabwanyuma ninja kuseha makuru mbwijire Agacencwire kireki polisi yazikura umutundo gw'omushijo yisurwa mukazi we akwatanise n'umushambane we omureka mwenge abishiki babinjire munyanya bahita karishebo ungutu wabo mu rucuruhura Ultimate University kwizine gunuzamu abasoroti University binamasiko kuhangura empakezi. When you feature and participate in this, the money is a fringe benefit, but most importantly, exposure. Yongera kutanjera turi omakuru Agacencwire. Polisi muri Kamwenge ezikwira umutundo gw'omushija oyisurwa mukazi we obwe akwatanise na n'umushambane we ebibire omuri Nyakishenyi omuri town council ya Kabuga omu district ya Kamwenge. Nyamukazi yamanywa nkatushemerirwe Silvia omyaka 32 y'obukuru kandi nikigambwa ngogu atwire nakwatanisa n'umushambane we okwita abashija abaro kubashwirwe. Sigaza katipotinga yagamba tubakabani bita abantu bakubazika kwe twabitwara nk'urugamba batambura mpora kutwashyireho yatwereka kumuzikura abo twagiye kuzikuraho ashanga yesuka twayongere kucukura kuja kutuzeha hansi bashangayo iki kikweshaniso muntu tukwenda kaserezo za kukimanyira izoba wayinde utabaho kubusa kunene yabasa kutateganisa kuchondoza munonga kwa bona bitizana ngangomeye muntu wawe okukakasa muguno muntu wawe nayo lo kutukiriza science abo kwikiriza iteka kurigamba bya science tujeko amagumba n'amanyo bihaha amagufa hamwe na mino baza baki nemuga nangamba mfunya amawulire okuva Kamwenge ku police ngagagamba ndi patrisi ngenza mpora bafunye enanga muntu naye amakage mwabadabera ne narongo basanzemo umuntu gwe bazika era nga giteberezebwa gwe bakutte agamba bakazika abantu bakata abantu mukaga ngo abalala babasura mu mugga nga bagenda obo musanvu yaliwo Amurundo ogu ayisira omushija we yakwatanisa n'umushambane we bamuzika kandi bwanyuma ya polisi kukimanya ezikwira omutumbi gw'omushija oyisirwe mwa batugamba wawatu wewano azona badaga batugamba nakosa mugende ko yakuzamisha na kujamba mutaka aba sibyo bazo tumanyi wawatu simanyi watu banga sizika baje simanyi wali wa mugamba gwazika waso walino yogera bulungi kyetaliwo mwazika wano mwali mwenna okay basimota omukwe guli side lo eri agana muziko muntu waffe tuziko kubusa mwatu tutowa mulala wachi ye wafu tumwetegereza kwanga badai nawo ahagera akamunga ngakalinga akarema tuketegereza ngakayegereka kukarala tuwe kumuzura ngera waffe era tusaba government etutase
etukwase muntu wafu tugetu muzike. Omujenzi amanyirwe nka Patrice Njenza Mpora ow'emyaka 45 y'obukuru okurwa mu kyaro kya Kitumbi omugombora ya Bukuya omushaza lya Kasanda City North omuri Mubende district. naye nsaba gavumenti etuyambe eramule bano abantu nga kibagwana kino kyebakoze ekyamazima batukoze bubi nnyo ddala. arakwenda kugeza aho twitendesha mu kanaya natwashize tukize kujya kora nareba bitisa abantu kona naga ntukachikora atwaro tukize okuzikura omuntu otakuboine oda ya koti kandi uyu muntu ori kukikora omuhango wabyo so kutwatungira information ejo niho benoreba nhasigara abasirikare ihangwe nekiro. Amakuru agagasha kwa Ansona Twine bari Anthony Twine kandi agona amakuru mabi kandi bikorwa nk'ibyo nitubijumira twagumizamo n'amakuru baharabo mugenzi Ephraim Kagisha babinjire mu nyanya bo Jose Kagisha aha kibanje cyishebo yabasigire ubwe bagumize ngutumwana wishebo aba bakashenya enju baguzana enteze batahona n'abasurukara hitaka ngukwararo bateho bamukwate. Babinjirwa mu kibanja ne Jose Kagisha mutabano w'umugenzi Ephraim Kagisha owafira umuhagwa 1998 kandi abana batura bariyonza umunya kahita umugombore ya Nyakashashara umu district ya Kiruhura. Bamushango nuko Ogu abinjirwe banyanya babiri Diana Barunjoro kuturu umuyangari ya Amerika hamwe na Erna Kagisha abamugizire ngo akebezesha gama abanze yahamya ko ubuzima n'umutabano wa Ephraim Kagisha. yajanguwe anaenda DNA for Jose namubuza iwe kuwagire kuzahita keryo itwe hariho akushabire DNA. First of all, eritaka it was meant for my mother who was officially married, but we never complained. We did not complain. Mukija mataho makagamawe yabakunda yabikiriza twabikiriza tino abashabire DNA itakabara shara tukumanya yaba konka tatento akakosa will eitata yatijiriho yamugambira abana bebashatu tatento kuza kushara mwitaka yakosa will eroho na hati wahurira konka ni kinshobera kushanga nka Elna omo hari yababizire kutahireka ya mawe nuwomwe na demanding Jose ngwahereze DNA as who itakeru kugambone ekazi chenana kando mu 2008 rakaba kwasubwa David Mbugane orishento wabakuruze kando wishe yasigiro buragwa Jose anteresumu ati erna cyamazama enjo agitira hansi ente yazitunda muje mu ndebese kutoija kutahayo yatutamushango go kukura ibikono no kutemba shengenye mbwino kanye shengenye n'igikora kugitahi ibikono kandi za kubitahi kubyekora kutora bukangashi. Jose Kagisha binjirwa hitaka nagira ngo kwiho mu 2008 batwire no batura naje kurungi konko bizubuka rugera hakuba kita miliyoni 312 ezibikono by'amashanyarazi eziyasha birengo bamuheho mbagano gwe batyo bakamugira ngo tumwana wabo. Erna Kagisha na administrator wa estate yitu yatahaba abasirikare geti abasirikare na shwerwa meje John Don na basa
so aine upper hand buri kintu ko kutabaza umushango tubaguhurikiza ko kuza gate ne baza kutahamu no bakwata no bajya ngo bakora trespass kandi umushango kwe kuzo mukote yo kurwa igumanira postpone so nubuvuzi bo bubona n'ubwingi kandi ibivuzo byona bikatandika estate bakagishashura esente z'amashanyarazi miliyoni 312 hati kuba gishashwire uri administrator we twiz enda kagisha ya 3 beneficiaries yakwata sente ezo timaho yaziteire so kunakozere kunamudemandingire my own share my amount of share so nikukutandika kumutaho nikukutandika kwende enju kumutaho emishango cyogo nango nyoni nyina amore konka okubinga munyanya byo mushobende kandi ambingire hatati ubundi bana batura hamwe mukemu nente zizumu konka kuyatugire sente zo z'amashanyarazi yagwira yabinga munyanya ejo yagitera hasi ete yazitunda munyanya yaburukutaho yagendera ihando kwa kapanyiso kunarara uyareba umubishaba erna kagishata n'uwari kutura itakeri kandi abanyabuzarino bagira ngo n'uru kugezaho kutongana radio sekagisha na hendero mucyome nagira ukora kandi mbura bahindukana barwana umushikira shenya makaga munyanya batweta nkabazere babo tojagare twashyireyo baza kutera amasasi twaza itaka ryantende ko kito twatugira wagese twarigeraho ibihome byataha ubundi ugire mu cyomenyo mwini yaje twanje mbako bizo natamugu ekerere cyakire umukazi owamurizire owamukurize owamworire umwana w'imyaka 12 nimwe numanye kwashimire kuba ningana mbambe imyaka 2 n'ikipeka nibyo abana babakorera ibitaro kwenda kugambira umukazi yamwaki yamutuma cyome munyanya umujo wanje nawo wabarisize wabakorere nawo yamutuma cyome abantu turuma abantu bunana narumukaga bunana turiyamushago Inshongezi kahikano wa President Museveni omukwezi ko kubanza umwaka ogu yacwa mungu itakarabaganesubwe konga erna kagishakanga konka tweshengerezi ha president wetu kwarareba mahurre atugirire mbabazi umwana wetu kuranazengera ko tagira wabo kuranarahana mazima tukashasha ekibaro kukora hati no kututurugunya no kutwita no kutukoma abo kubakanshiwe mejajeno no mbasa twagambona erna kagishoro kujunano hasumu owatugirangwe nshongezi ryo mu chief magistrate court chiruhura ati koko nakugambira nanjye nicugambira mishango eri mu court arho chiruhura hariye mishango ejo nakunoya family division high court ni mishango ejeryo ubwo masisa still no yamutabarize ubwo Diana konka wano enamba z'emishango ejo ziriho ibubanza ushomezo fayiro zombi nohora atunge eki abanchetechi hona nabo twatunga no kumanyisibwa ngo muhabuzi wa President Fiona Barungi abire naza kuzahita kera haro kubanza rw'isabiteji okushobora nshongezi konka tungire baruhere kumwemereza kandi ari kumuragira butaro batahita keri ekisigire ryo satine kiyamba hata actually umushahanka ibirezaragaho Fiona yatutera yatujya tutinkwija atubanyembereza bakamabe so yajya tukambanze nzegambana bakama banje ari ebyo nebiri omu district ya Chiruhura twagumizamo na namakuru umushija omuri Mirambi ya kabiri omuri Bwenda rukiri omuri district ya Ibanda akwatanise n'umukazi we wa kabiri batyo bashenya makago mukazo mukuru w'empeta ekiretira bakaza hacaro batabuka okuza kukora ekikorwa nekigambwa ngo mukazo w'empeta akabanza yabingwa omu makaga kandi ahitkorire amakuraga omukazi ogwabiratare hacaro
bwa nyuma y'ekikubaho abakazacyaro bimukizo muranga ogureseraho kukwata Sima Innocent n'omukazi we wa kabiri Prose Cogabirwe obwa hati abakomirwa polisi y'egomborra ya Rukiri okuza koreko bihinza mutima no kushanga ngo Sima akabanza yabingo mukazi we w'empeta Dinavens twimuke aruko mujuna no kukunda abashija niko no kushenya makagu yabire naturamu erirwe kagwe abantu bo mu kicwekeki obutusangire omukazi mukiba wa twimuke obakweta Prose atembera mutogwenzo na munyanya nibasakurira enzu ye haza kutugire kubuza urutaro rw'imuka cyamane cyangwa tukuburiza hwaho kusya obwasesa tuketa kansara omukazi yo yihire bikireba kweta Prose akana yegesa isomero rya gisento wo musikazi yamukundira yamuswera tagira mwana tagira ki nangwa nabo kugamba ngo bundu bamukundira nyansi na tukugireho omukazi arine mukiba yarana mukiba omukazi yabura butembere bwiguru ekitumire ni kinshasa kandi nesaha ije kintire merambe kikunsasa ni kansara utwaronzire kandi ari ni benzu yanjiji yes namubuza ntiwohurireho kibati yajya kimpurire mabati twere mazima babasa batakusenye enzu yoriyo wahihi tuwacu Dinavensi owabakazi barukurwanaho twamanyisibwa ngo amazira meza nabinjirwe kandi nago twagera korera makuraga baba batakamanyira hari no waba naza kuhinga no waba naza kusoma no waba naza hi rahanga ya stambera twazo mu center cyaka benshi basika tukabetse betembe mu rolo tigacho si umuntu yakambura enzo nata kwisire umukazi yagwega kagwe sakara bayombe kenzo kubajombe kiro muringo gwabo omwana konkiba yamharahaza ekayona yamharahaza rero nyinazara nchireba nyinazara mugambira ntibitu mukikurwe tobumba bumbo gumukazi ati nyote ngimanya ntunobiye mwana omukazi ogo tuyimuke okwombe kenzu ye bakagaruka bakajumusenyera higuru bakamutentaguza nabana be baramubinjire ibaramubinjire enzu yo mukazi tegumaho Wesima okunuko yayehozaho bwanyuma yo kwatwa polisi hati mbere ni ndonda sente zo kutwara a polisi gumusango gonyine hati mpaha bandetero gundi mwesenyera enzu kandi enzu njishiraho kongerera hebegenzi y'ubukondo ndakunda kuteka enzu y'amatafari kugira ngo nanyuze mu nzu nungi kabantu basiza icyo mbirendo konga kitakutangaza ebi kinabendi yampora ngo bamutwara mu cyome ngo yasenyura toilet na nekiyungu kizabire sanki 12 kinyigemesereza mpiko mu center kwa tuzuto kubandi yaho kangugu kayargira ibando mu cyome kayeza taho mbara polisi y'egomborra terukwikirizwa bwo kugambira kamera bitu yahamye kwatwa kwa Sima Innocent na Prose Cogabirwe gasha kwa Timose Mushabe omuri Ibanda district webare Timothy Mushabe omu district ya Ibanda ekirungi abakozi b'ekikorwa ekyo polisi yabakwasire twagubuzamu n'amakuru okwetebekanisiza empake za Ultimate University Quiz n'okugenda omu misho kandi eriizooba tiimu ya Vision Group abatebekanisa b'empakezi basibire ahari Soroti University omu district ya Soroti bari kuganiraho na nabeji ebirikwetengesa okwetaba omu mpakezi empake za Ultimate University Quiz nizija kutandika ahabira omushanju ebyokwezi kwikuma omwaka ogwo gw'2025 okusya ebirabiri na mushanju ebyokwezi kwikumi na kumwe nabwe omwaka ogwo 2025 empaka za Ultimate University Quiz hesebekanisiibwa Vision Group kandi tebekanisa beji na university kuzetabamu no kugenda omu misho mu universities gataragamwe na gamwe eriizooba tiimu ya Vision Group abatebekanisa empakezi basiibe ahari Soroti University okuganiraho nabeji n'abebembezi ba university egi bamwe mu beji abetabire mu mpaka z'omwaka ogwire nibashaba omwaka ogu okuha obwire empakezi baketebekanisa omu bwire kibahwere kuza omu mpakezi barikumanya bingi. And people need to prepare widely. I think even you may need to even spend some sleepless nights. Okay, we did our best. Luck is also very important in such things, because you can prepare for something else, not because you don't know, but then they bring things that you are not prepared for. But when you've been preparing, so you just have to read widely. You don't have to sport. Enda kutwala omugishogu okusima New Vision hamwe na Bank of Uganda abo kutereza omugisha gwo kuparticipatinga omu Ultimate University Quiz nkabona omugisha gwo kuparticipatinga omu season 2 haka harimu ebintu bingi okukosa obwenge bwitu okumanya
topics nyingi, for example nka history, economics, sports, ebintu bingi munonga. So nintwara omugishogo kweta abantu bona mwije participating. I'm very happy that this time around I'm going to be among the participants who are gonna make my university shine, and I want to assure all people whom we are gonna meet that Soroti University this time around is coming to win, and we are really prepared and still preparing for the win. Freshman year, and I'm very eager to learn and explore the university ultimate challenge. My word to you is prepare. We will see you there. We will enjoy and we will interact. Max Adi wa Vision Group abatebekanise pakezi yashobora bejiba Soroti University ebirunje by'omu mpaka za Ultimate University Quiz. Mulimo current affairs oba okumanya bichi ebigenda mu maaso, mulimo teknolojia, mulimo ebintu ebigenda mu maaso mu nsi ya Uganda ne mu nsi z'ebweru, mulimo climate change, mulimo generally sciences, mulimo mathematics, mulimo okumanya ebisinga mu bya bank oba banking. Abatire sente mu mpakezi binamasiko ngokwetaba mu mpakezi n'omugisha mahango okubasa abantu bataru bamwe na bamwe okuba kubasa kubabeera bo mugasho omukushoma kwabo nangwa nababahereza emishomo yabo. It's very, very important. When you go through this, you're going to be able to brand yourself. You're going to be able to learn to position yourself for opportunities. You're going to be able to increase and change the way you think. More and more knowledge in regards to ICTs. We are experiencing a very high volume and traffic of cyber crimes, okay? There are scammers, there are people who want to take advantage of you. You know, you have what we call, have you heard of man in the middle? There are these guys who sit between you and the service you are trying to access. They are becoming so many, you know. Every day you're transacting, doing your bank transactions, your mobile money, your what, and they are there to intercept and rob you. So you need to be keen. Vision Group ni yetebekanise mpakezi kandi Max Adi omumbebe mbi yetebekanise harokori obwahira bobona abakwenda kuzitabamu. Omuyizi ateekwa okubanga ajjudde okumanya ku bintu ebyenjawulo kubanga byebyo tutekako essira ebibuuzo bino bwe tubanga tubibabuuza. Epakezi zitebekanisiibwa Vision Group kandi zisajjirwa Bank of Uganda, Uganda Communications Commission n'ebindi bitongole. Kale omureebe wa TV West omurungi ntukusiima aho uri kutureebera hona kandi webare na n'okutorana okureba TV West. Turi mu makuru agacencwire konka twaza kuhumuraho tugaruka n'amakuru agandi. Agarukurataho umuyaga gucecerize bintu mu rubirizi abatura bashobanjirirwe. Kitwire ni kibo. Konka kutari munonga konka kitwire ni kibo. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kubujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajweka abashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enungi abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nungi eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note.
Everything could be end. Penkoni. Yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanywa Penkoni. Wanywa Penkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge. Nuenda kuchamuka Penkoni. Igenda. Yakini cyo kunywa cyonka. Penkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Penkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngasinyode ku Penkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nywako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Penkoni. Wachinkolire. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Omanche tegeza MTN MoMo okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna twadde mukwata mukunusuyo Chenyizo bagamba kisoboka and it's real. Obulango bubulira ku radio niga star 15 star 80 hash ojala bendagiriyo option 2 school pay kaka tukumu omulabi omusigire kifananyi kuba by now twandibadde on student wafali rudawa student tasobola kubeerawo kwensonga mulwadde muko banaye empulira essanyu ku MTN kyenkoledde simanyi batabo nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazimo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka riyo nenyusi yo guja kunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano shoka mufundurira kahurire Mukamwana tera chairman wembaga akongeza ibyo nabwo kishahemu ito twe tuyoni tuno diplomat akatwe kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine nintere ikorwa ba diplomat habo America limited ekoze ko mu mugusha intanga wuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like Agacencwire, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena mw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyaye cyenyonye omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation stewardess
check-in agents, landing grounds guides and aircraft cleaners okwehandisa n'okwabusha aha mirimo yoona aha mataagi gabo goona. esimu noti mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaaga ninga noti mushanju ina itano ninga noti mushanju ina not rukumi. iwe na Christmas y'umwaka ogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurugumuru rwa Nyamahembe Sako ekiruha bwa buri umwe kandi ekirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinji okwenda kuba umwe mu baraye hangurira ekitereke cy'umwaka ogu kiriro mataji gitu nkitaje rukuru erukushanga umurubwizi bwera naganda mataji nkumuri cyenshama kazo umurembo mbarara hamwe n'itaje ryo muri banda RK&N Plaza ahashungine na Kitoke stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya Mahembe Sako gamba nitwe aharuzura mushaje 83 86 23 05 rwanya Mahembe Sako okweterana nubwo busingi. Welcome back from Uguru, my people. But you people of Uguru banange mwanda zo mukwana. Batu beguru mwanda zo mukwana was so happy banange. Namwendo za mwasa so kuna. Of course, now labia sanwe Guru ngamuri happy mubuka muzina twasinye. Namugamba checho. Yes, promotion na tena prophetic komyogabe. Get the power to win. Get the power to win. Kuwangula kwanguzi milioni. Kumi wiki beranzi kama okolocha abana bato okolocha oyagala kusasula tuli musala school fees oyagala kusasula fees za mwana kojesa momo oyagala kwewula okwewola banange mo cash wali takasero kosa mo cash mo advance mo pesa zobokozesa zokazoka okola bango ewula akasente ohulide mwana watu oyagala kuinvest kano kama njala kubera nga savinga tonka kurukumi kojesa momo gabo okozesa momo enambe singa chikozesa efuna obukade kumi wiki kankutwale guru abe ola brand yadigisa nabe guru basanyuse batya ngandi guru nkome otova Aisho kusha wakulaba ko Aisho kusha wakulaba ko sente nengocha yamugamba Check your phone and tell them what is down your phone. Udo million a bit kala ko na mere million a bit mo kay ne Million a ba. I'm by the name of Ola Brian. I'm a welder in Ngulu City. I use mobile money always, like the MoMo Pay. Then they told me I want 10 million from MoMo. Sometimes I feel it was legit because I usually use the MoMo Pay. But because of these scammers, which are very many, I thought maybe this one is scamming me again. But the reason I trusted the person who called me is because he told me that if you want to confirm us, go to our 8 office. We don't need any money from you. Then I thought this guy may be serious. Okay, right now I cannot say what I'm going to use the money because, you know, when you earn money like this, you have to plan for it. That's the first thing. Secondly, when I'm to rush with it, then what will I show people that I want 10 million from MoMo and I did nothing with it? That means, first of all, I have to plan for the money, then I do with something profitable. And it's seen that I want 10 million from MoMo and I did with this. Tera chuma chikana kodanga chitambulo kuva kusiro emu biri satu tambu za chuma nonya muwanguzi obukade 10 mbuwani bukade 10 ulilo lutareto kotawu uli namba bwete onga hiyo uli namba bwete onga senga onga yakoja ya mutabani ya mama ya baba boom oba musajja oba mukyala muwadde. Hello Mr. Simon, how are you my boss? I'm fair, and you? I'm called Bruno and I'm calling you from MTN. So, Mr. Simon, your number has been found out. Paying some MoMo, it's boarding some MoMo. So, you've won 10 million things from MTN. From MTN? The promotion is called Get the Power to Win. Get the Power to Win? Yes. So, I was selected randomly? Yes. And you've won the money, Mr. Simon. Oh, that is good. That's nice. So, we are coming there to give you your money, Mr. Simon. But you're not happy, my brother. I'm happy. You're happy?
Yes, So Mr. Simon, can I know the job you're doing from here? Birambale naye kati sawa zino indika biro maido. So kakati gwani nze Bruno Betty. Bruno Becky. Bruno Betty. Ero jakunda birawe mbali ngakuletedde sente ogambe wow. Yes, so Mr. Simon njala kwela ngankusubira my brother. Let's meet in Mbale. That is Thursday. I'll be there with your money. Tojako simu sigenda kusabya sente eriyo kumpi obabuuze ebisingawo bajja kugamba ekintu kyekimu oba osobola kuba ku namba za MTN customer care ya MTN era okibuuze bajja kugamba kyekimu. Kale wewe. Okay, abanda bakene mumpita momo mbebaza nnyo ne mumpita wisi momo mukikozese yes gikozese ng'osasula kozesa momo nga weewola kozesa momo ng'osiga kozesa momo nkuwa obukadde 10 bwedduka ngende Mbale mwe sirina kyembagaza kati sikyo. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wiring ebyoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tukizana ngu okushara keke ni shamushanju. Nizeze nyine. Iyo ni shara keke tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wena ningende mbogo yoka. Oyine naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Tabaruka yuko mukahumuro kandi omakuru ageshwekeki enjura y'umuyaga yecwekeriza amaju hamwe na nebihingwa omuri district ya Rubirizi. Abatura nobashaba government kurabira ombebembezi babo okubirukanjera. Ebyange bikirize kuteganisa bw'ikigwereze eki nebito hamwe na Bugaya omugombore y'amagambo omu district ya Rubirizi. Tubetwe mu munsi twegamire ibatiryo naryo mukarita side mwe na ejubo rya parka cyego gwaga kagwargarra. Wiziranje mwe nyuma yenzu gwahingura gwa kumbagazo ndabona nane jezo ncharombe ngipangiza. Gwaje kumbagaza nayo ebdoktora nebitera uza kuhinduka hata amabati mbempeza akabina kakora ruipeya amabati gwagmanges kamunonga elimeti ya gatinje kutwa turumuju twabona amabati gaguruka gaza higuru amatafari gatandika kuragara hansi ito twakora twatahobye bweno turasa kurugamo twayiruka kandi abaturuma abantu binje namwe nabegamiremo. Judith Amanya yahikombyarebe okumuriza abatura. Niwe cyamana kugira ngo n'abantu nabone kubahabura bo kwaro mucyaro unaganira nawe kagira ngo kubano jangwa abati no wind breaker nkemiti yemiyembe enju yebene kugenda yona complete rat kunarara hero mweno nanye nimpiga abanyarubirizi mu tugezeho kubyara emiti ahambuga emiti ubano mu mugende kureba ngo at least hijo umuyaga nko kugwa mani at least umuyaga gwarwana nemiti tubire twine hakashomera twine habana bakusoma mweno haturiye ntwebuza abana nibaza kwijo mu kizimbiti kirabagwere tikirakore kimwe tujyaho tushobigwe batumwe yani mutwerezo buyambi ebindi byari bitegana sibo muyagogu hari umunyacyanda butezi busonga chema hamwe na Bugaya. Nyonka cyayimani nisaba government kugira ngo etwatereho abo kuba noleba tunubwire bwa school fees kandi abantu babemba turo mazu gabo amazu gayendekere ibine wakorara abantu baberemba temebitoche bali sabana babo ibine cyakurya byo nabo ko byone entocho zona zugwiransi gasha kwa Onesimus ndia nabo Onesimus ndia nabo kandi nshasha na nabantu abashirweho ekigwereze cyo twagumiza mu namakuru abashaho na nabarwire ahirwa rya Nyaruhanda Gazihere Center ya kashatu erukushango mugombora ya Bugamba mu district ya Rwampara berarchirira habwa wode y'abarwire barukutandikira kuraguza ya OPD okwenda kubagwera wode eji amaderisa gakaribwa enchebebi obwa Rubanda na Ruzije kandi na Nedari na Yonetura kandi abambagira ngo eki cyamarakire. Nkativi Westi rishahiro ya Nyaruhanda Gazihere Center ya kashatu bitu wode ya OPD ningasha rire bakwishira kuraguza amaderisa gakahiribwe enchebebe garahache kuragara. Rwaro rukuzire
kombekaho emyaka mingi enyuma hati kandi obwe nanenambe y'abarwiro baryombeke kabiri ky'ahansi hati yakanya so space yitwine mu OPD terikumara kandi nangwa twineho na challenge yo kushanga eryo mu mbera mbi tokabasa kuriyonja rikabonera ahabwe bidongo kukura za siringi tiziri mu mbera nungi irwara rikahebwa izaro ry'abakazi ku ngacyo rehebizibe bindi ngo butagira amashanyarazi abashaho batari kumara kaminuza rwenda kwirumana ibindi engi y'amashanyarazi twineho byoma ebyakabene bikoresa amashanyarazi konko bwa hati bibikire ahabwe mbera yo butagira amashanyarazi abashaha bitwine nabo tubari kumara abo kwanuza kushango shango ubundi omwe mushaho yazo mu annual leave ushango ubundi haba mu kucumbagira abandi bakora batafuna mu ene off ahabwembera yabashaho kubanje nintira ngune mbaze bunese kugireta kujya kora kufa abonje afuteramo mwari muri bahifaria muri ekiko ikiko kikatwa kumuyaga twashaho buyambi mu district baturagarisa ko capital naho tukarebaga asistese gizereta ero omubaro gw'abashaho nagwo n'umuci wajyajanisa n'inamba y'abarwire abarukwijahirwa reri ngweno nkirebeke namba nyinshi so government yayo basa kutongera aba peers abo kuba bandi tutwina barukurra abakwatire n'iminyeto abiturukweta yaps hati tukanyaranda gazitwine yap nabwo cyo kuba ku bantu basa kutwongera nambejo norangu twine nambere kugenda nekura irwara rukora habarwire abari hagati y'igana 20 kuzari igana 50 musande gahere center si abarwire bakiriza amani abarwire babire bingi kandi ubuhereza bwayongera kucyendera turagura abarwire runana mu kwezi kumwe barukurwa cy'abanyoro rwibogo nangwa na chikonkoma nito tukujiyamba ntwenda kuba kwenda twongere yabo kuba irwara ryariyongere yonchituza tugasara abo ko kuza kwije ushanga ngo umubuyine ko burwire bwo kushemeze ninga kuzanko mixobe baza kusimka mbarra nesento muruta zindi ukiza kusiya ubwire bwo kuza kuzibona kuzambara ushanga indwara yakurengere twagamba urukuru y'amagara wa district ya Rampara Sinya John Michael ahanshongeza kandi ibimbi yatugambira n'icyabuzima district yona twemerire a percentage y'abashaho ebicweka 26 arigana so nyaruhandagaza n'imwe irwariro mu district tuyino amarware 20 so ati aba bashaba bariho tuhandikire cyandiko urabiro mu district council kugira ngo babase kutwiza abandi abashaho iroro rya Nyaruhandagazi rukombe kw'abantu buntu barukuryombe cy'Sobudongo ngo kwicara katora government yo mu mahagwe 2019 aha TV West ni Susan Chelsea bare Susan Charles yo government ya Uganda okurabira umushitongore cy'amizi na nibyo bahangwa batandikire kombe kera batura amizo ku rugo kuzumu agarukuza kumaraho esente miliyoni 550 umurika kukuru town council mu district ya Ntungamo Abato mu town council ya Kakurukuru ho muri Ntungamo district batweni bakoze byagana konkati bine masonga miza gatandikire korwa nagije kubahwero mu makagabo akargizo barumwe nyina ariyo munju umwana yibaho yakwata kadomora nawe akatangiye kushoma kugeriza katashomera yakwata kadomora azahizaba kuyashyikireyo yaterera umwana yagomizi umwana ko yagwiro mizi tarafunira ko yambibona ku rugama ko batine wabirarihi akaye yibiragenzere wenka umwana amizi gamwita amizi gitu nekize kandi rigizo arikagwama n'umwana yafa wa myaka nk'itanu batweguza amabare kumaranke sande nk'ibiri zone turukutama ikiziba cyayanga gufatwa cyita twarebaho gutaha bura tosha tuyigura ku gakene ngiramwareba kuri shubire katema rikabare hamwe kahagera ngo waragaramo ibibare gitomwa umuntu bibaniryo byamwite amiza agati kumanya extent yigakurugamo igabasa kuba nigaruga hari so meaning stream major here kuruga tusheme kwa identifying abantu abaku
abakwata ha streamage tukabasensitizinga kureba ngo the flow or the volume of this water does not change. Okwebekamizaga kwebembirwa government ya Uganda bari kushagikwa ekitongole kya Nile Basin Initiative ekirukoro mahanga mwendo Africa kandi nibaza kukora agandi mazibi 12. Is mainly we are working on groundwater and how to complement groundwater with surface water, so we can use them together, the surface and the ground, without exhausting one resource separately, individually. So we are going to combine the surface water and inject in the groundwater. Allow me officially to hand over this project to our contractor, and what I can request is that you do the quality work. Resource narebyo buhanga takarga bihanga rumwe rukaba ryo ryareberera resource jo naramiza so nico kushangira twaye kwata nka countries zisharinga resource emwe kugira ngo tugareberere kandi twaba tutine bishara naga minsi tugakozera ki twaba tutine bishara ezento cyezo twine zona nazakoma zirgaho kakukuru kuno numuryabarisi numwija kweshera nka project eji neza kumaraho miliyoni 540 omusente za Uganda kandi neza kumara amezi 2 gasha kwa Michael tumwachire webare Michael tumwachire umurebe wito murunji ntongera kusima aho turebera hona kandi webare na nokutorana okureba TV West twaza kugaruka tumureho tujagaruka n'amakuru aganda. Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omunimbarara city okumanya birukiraho tera noti mushanjo mukaga hata no itano chenda na mwenda ananeina tina events nito twanko muri burengero rw'izoba abino buhereza bwo murembe akagambe wananyeka nabasinga Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwene mwijucibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibera note mwenda note mukaga 565 naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri ibanja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika habiroto byabo ebyo bwegese obuharurengo katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ine chama chayo muhute katochi niyeya mutindo Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'umutindo The Arena Villas and Hotel no hurira nkoriyo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 mwende 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ne 2 abiri ni 5 amazina ganje Birum Sanatori Deputy Head Teacher St Francis Vocational Secondary School erukusanga muri Betoma Bushenyi District. St Francis nishobero ruhango ry'intebe zimbe byinji na nabana ni binji na nabakozi ni binji konka tukaba tutwire twinekizubu cy'amasanyarazi turukoresa generator mwefa etwara amazuta minji konka ahitwa retira abantu ba Fresh Uganda mazuma bakatha amasanyarazi marungi mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya Fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha Kaba, tema, kemenyota, irinda, pepsi, kerera joko, wangule, birabo, kakasa ruvimbo, wangula, yava mpiro, kaba, kemenyota, kemenyota, kaba, kemenyota, kakasa ruvimbo. Temenyonta and win. Buy and drink any 300 ml Mirinda, Pepsi, 7-Up, Mountain Dew, or Evervest. Check under the ground and stand a chance to win from drones, Noah's, cash, borders, flat screens, and so much more. This promotion is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Uganda Cooperative Alliance neta cooperative kandi hamwe n'abantu mwena aha mukoro ogwa National Conference 2025 oguri kwija kuborwa kana 2018 by'ukwezi kwa mwenda aha cyayi cya kororo okubasa kwemurikira ibigozi bwo kwiseri izoba omugenyi mukora mukoro ogwo naje kubumwe bimbizi wihanga Yoweri Kaguta Museveni ikigendererwa no kutongoza National Cooperative Savings and Credit Society Limited eyarugiremo National Cooperative Bank mwena nimwetwa aha mukoro ogwo. Nitwakira omuri Rwambara Suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall eyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suits Conference Center twine bishenje byo kuraramu ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 34 nshanje nina.
iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera z'ahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacyaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyiki obwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo kwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharabajurwa kizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera notisha tumwende 215 nkaga nina anana mwenda ninga not ina 85 ananina ananemwe not mushanju. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial *206# or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it. Tulina sanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka tuli mu Nyendo abawanguzi baffe ba side eno essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'e MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba bannange wawulidde otya nakubya akalulu Bwemba sasula fees nyiga *165*80# nende okangoberera emitendera webale nnyo abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali omwali bbali zino endala tuzikozesa eki zino zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali ayaya kiyitirivu. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chinawolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. Warukayo okumuka humuro kandi omakura geshekeki abeje rushanju nkaga na babiri bahebwa obuhwezi bw'ebikoreso ebyo kuhumurutsa ebikoreso ebi byabahebwa omunyeshenjero ahabwigara East Mayiko Mawanda Maranga. Obuhwezo bwahebwayo harimo enshaho ebitabo ekaramu obucumu rura ebirangi n'ebindi kandi byahebwayo omunyeshenjero wa Igala East Mayiko Mawanda Maranga akwatanise n'ekitongole kitari kya government ekya One Nation kandi abeje rushanju nkaga na babiri nibo baganyirwamo bashanga ngo bamwe ombazire na nabana baza kuteganisibwa bazire omukurunda fees na n'omukurunda scholastic materials ningashe by'abana bakwetenga bambasoma niyo shonga abwo nchonare bashazire mu kubasa kurebeka ngo yakwatiraho bamwe ombana na nabazire abatabazize kugira ebibashitsi abana babo. Loudly you thank Honorable Mawanda for having provided you these bags. Abaganyirwa mu ntebe kanise eki basimo munyeshenjero Mawanda okubijuka
Sima honorable Mawanda Michael Manande atugarukamo abana bayemba twari obutabo byabo ombuvera shanga bija bijubiro garuka kandi uzumudabo myugure bitabe bindi ako twantore na kwatora abana nkaba abo ibintu byo kubakora kesha okezi kirebe ntakarebiro muri Gara East biyare kiretera kureba ngo ane umutima gwihanga rye abantu barabe bahebwe bikoreso hariho amashomera gashinjire hatari umwana nomwe hari Honora Primary School abana tubaro ishonga abashomesa tubaro kantino muziro kuza kohereza umwana weye umwishomero hatino riyo nditsa we yagezaho abana baba bizireho yabagarura umakagabo mukuru w'entebe ya kashatu ahabwe gombora ya Cheizoba Victor Bachikunde ahabwira abazire okugaruza beje hamashomero kandi aterire na government omuranga abarigo mu top offices bareba umushonga y'abashomesa emitwaro ananengahi netano terikubasa umushomesa atakusurvivinga akagumaho akareberekaye akashomesa abana be akazo mu magenyi gasha kwa Mayiko atwachire webare Mayiko atwachire Ankole Farmers and Traders Sacco eri umkwetebeka zo kwijuka emyaka 25 eyamarero khereza abanya-Uganda byo kubika hamwe na no kweguza sente kandi hati batandikire na nehuru eyo kugaruza ba customer ababahira babisheshehere sente ya kashatu mu district ya Ibanda ekitanda ekyabakazi kuzarra Ankole Farmers and Traders Sacco erikwetebekanisiza kwijuka emyaka 25 y'amarumbo hereza bwabika kandi yeguze batankire hururu yo kugaruza ba customer babo ubo bari kubakwatiraho omarwaruro agari omucanga aho bino buhereza bisheshe health center ya kashatu muri Ibanda nemo marwaruro agaganyira umuntebekanise Omuntebekanseji ababahire ekitanda cy'abakazi kuzariraho ahirwaro rya bisheshe health center ya kashatu kandi abarukwebembera irwareri bina masikongo kitanda eki nikija kubahwera okutungura obuhereza bwo kuzarisa abakazi Dr. Brenda Kuyizire nkoku health in charge ya gamba yagira ngo nibarakinga ekitanda nkoku yabagambira nibarakinga ebintu byingi konka ekitito cyo twatorinemu ahabo kuba twenda kureba ngo mukazi ari kuzara shuware yazarro mwanya murungi Ankole Farmers tino kushemererwa kuhango abwe cyabaheri izoba okukira aharbanwani bitu abirwaro rya bisheshe health center 3 ahabo kube bitwareta aha nibiyamba abantu bona so itwe nka Ankole Farmers tushazire mutu wagira ngo tuhereze kintu cy'kuyamba community yona so twabaretera kitande kugira ngo abantu bona baganyirwemo Ankole Farmers umutumo kumwakora oba mu Rwanda bitinje ku rugo mbazungu tinkamanye abwakininga mbejo okuyamba nkeji facility imwe aturetera nk'ekitande cyo kuzarra abinja bira kutuba kuteka teka ngo tugatke kikombantu abatusupportinge director and indirect akako kabantu amagara marungi oba wabempowering waba kwatara amagara kimaisa ngo economy zabo zaza kubonera ebireba abantu baspending sente nyingi munonga bakushora ebihangiri kurabuza no kuronda amagara Ankole Farmers and Traders Sacco tubakomera aha kureka bahire n'abakazi benda n'ababina abana bato ebyo kukoresa akatungire kitande eki tubiye tuyine cyumwe kandi kikuzire ekitari cyo mutindo bwene butwakitunga twaza ko buherezo bwo murembe kandi obutushemerire abasako ya Ankole habwa ebirunge bakora bisheshe tiburi omwe ngo nakore echo sako ziri munyingi situire ntuye mwaka sente kunka bakubire batakatire award engage tubasima mwe bari munonga gasha kwa Christopher ahimswe
Amakuru agebyemizano season y'ikumi eyempaka eza Chapa League neyo kuhendera mu weekend eji aho team 8 zirije kubana zihayanara engabo emzaneji yona neja kuzandwa ahachayi ecyambara high school aho mu Rembo urwambara. Timu 8 zo mupira gw'ebigereza beja bashomire Mbara High School nizo zahamibwa kwiza kubanza hayanira imizano y'akamarizo akwendera kwa round eyamwere ya season y'ikumi eyempaka ziri kubaho buri mwaka eza Chapa League. Mukuru go kwanzura engabo AG omusinguzi arasingure chairman w'empakezi Kennedy Gumisereza yayerekanywe empakezi zirene zikurana nekigenderwa ahabwaki batorine kuzanira round ya muhero omwaka ogo ari Mbara High School. Nkato kutizana Mbara High tukareba na ba OB bitaba ntubasiga mu muhimbu naro ubwagazi bwa league baragane biza batojoininga muombeka network iyi myaka n'imyaka, that is generation network and impact. Tuza tukora Red Cross campaign, blood donations. It is really very good. You have impact on the society, you have awareness. Abeji abakiri mu kushoma bayoreka ko nabo bashemerwe munonga bwayima empakezi okugaruka kuzanwa omukam. Emizano nitwegesa munonga shome na mani turgo mu bunite ndeni ya future tukija nitwe tubaba man tudekitwagariza ishomero ryitwe. Tuba inspiring munonga kandi tubasimira kimwe kweka ngo bagumere nitwe nibatfundinga munonga nibatukunda shemerire munonga abwizo bankeri kushanga ba old boys babashije kutizikaho bagaruka omishomero ryitwa Mbara High School ntwebaza munonga kandi ntubasima abo abyone bakutkora itwe ngabeje Mbara High School. Empaka niziza kutandika na round ya quarter final hagati ya yobo eri kumashana na Bulls Old Timers Musamatu Einechoga munezindi kandi nabwanyimanihiza kubaho muzano gwabiki agati y'ekibine cya Moga echa Mary High School barukwitana na Holistics bona abashomire Mary High School. Omakura kandage byemzano timu ya PSG netandika empaka za Champions League za season eji erukutaya isa timu ya Atalanta omuri France aharishaha inazekiro. PSG nibo bine ekikope cha Champions League aho basinjire club ya Atalanta na goals 5 aharubusha omuzakamaririzo season ehwire. And there goes Liverpool's lead, it's cancelled out. Now Konate, and he's going to have a goal. PSG terazanse omuzane Ousmane Dembele muna Zadoui abakutarire international break na timu yabo ya Bufaransa. Emizane ndize kire cyarimo gwa Bayern Munich kutayisaba Chelsea kandi Liverpool netayisaba Atletico Madrid achishai Anfield shayina zekiro. Kare amakuru Agacencwire aho nho twagahendera kandi wabanaga kusyaho Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian urumo rwo bonero ntwendezo kurara kurunje. Eshaha zabisha tuzekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kupe Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kukibaho France Uganda ekitongole ekirize okuteereza amashanyarazi g'izuba behire